Hello sobte tu chung ki boina hin mail heiten KUKITE hi refugee hi we a hi lo le Burma hung kon hi vetin azat zan saidon hi a hi le it's hi ata ta hidem a hi lo le mail hi ho hin gam chu do na dinga it's hi a ki sim thufa a ki pat thufa a hin seu hedem a hin e hon la ipu ipa khang wa pana kama hi ana chenga ana lo sa hi tivin ale hoya hung kon hi ham ti ho hi Hiche Thusim hin nangai khom ki roite eiz KUKITE hi yong ki pat naw hi abangin China a hula kon ti loi omin abangin manasi chila hi ve ti loi omin iti sun thu za zan hi asayun ahin hoi che pen hi ta asana hoi che pen hi adi ham ti hi aki che thei kit pon hi hi cho aki che lo ze zong hin mail he te di san hin ei noi se keun tu hin iki bal mal tu ta ben hi ahin July 25 2023 ning kumachun Indian Posa English version in Kuki hi Mahabharata Thusima amang thai Kirats kiti ho cho hi vetin ahung ki suin izi echun Hiche Thu hi kaloi ni go thang Kaiminthang Lhouvum le nunga Mamin Chongloi to kahung ki thu khomin ei pavin kahin le don ngai thei dingin kahin seidon hi izi echun itabong lungkel na neiwam abula pat achai ne ge hi anangayun lang na lungkel da no chu in comment tavin amason History of Kuki tribe KUKITE hi Mahabharata Thusima amang thai Kirats kiti ho chu ihiu ahidem Taranath lekhabu History of Buddhism in India kuna ki mudo dung zuhin KUKITE hung ki patnaw Thusim hi atum ben chapter khat sunga akisunin hi tu chung Manipur sunga boina umzin social media thuzo le thuzawai mi sungol thei tampi omdoin nam sung pumpi hin hot lengin thu ta chu changwaila jun ki tha bangin asial mang zengin hi ichi social media ahung ki the thang pen ta chu hi le KUKITE hi Indian gam midi chat hai poi a hi lo le Kuki hi refugee hi bin Manipura thinglang gam hi amo a hi poi British and Indian hin lo zo wa Manipura hung lut wa Manipur thinglang gam hi kagam mu hi ati o hi kiti ho hi ahin Hiche Thu hin bul le bal ki bul phu na the anei lo zen apot chen na pon hi ahin mai re ten KUKITE hi refugee hi lo le foreigner hi ki lo le immigrant in a kovun Myanmar a kon Manipur hung lut a hi po a tivin gamla pi ding a govin ahin Hiche zong hin bul le bal le phot chet na I macha aum kit pon hi am ho lal na ding le mai le community bet hoina ding be ma gam chu na ding bowa ki sei po he kin en hi Manipur zong hi alang khanin Khangloi Thusim langa hauta le min phauta khat a hi kinun chule Khangloi Thusim tampi zong anomin ichi Khangloi Thusim le khabu ho chu Manipur State Central Library a ki koi tu min hi ahin ni khale Hiche Thusim bu ho chu min ahin sim do KUKITE min phatna le na ahung hi ding a het zeun April 13 2000 kumchun Meirai pai bi hon Manipur State Central Library chu anhal lovin Khangloi Thusim bu le document 1,45,000 chu anasumang hel taben hi ahin iti su umang ding agot wangun tuta chu ki sel thailo zen Manipura aman tha wangin Manipur pa ma amho anasu chakinin tu ni ni Hiche Thusim loi ho chu henin ahum kit tan hi ichi topic research hong ki bol na kunin Khangloi Kuki Thusim khat chu kidang ta le ki chen ten ahung ki modo in Hiche Thusim a kona ki modo dung zuin KUKITE hin Khangloi Mahabharata Thusim to ki man tampi hin nei danu chu ki mon hi chule KUKITE hi masanga Hindu sakho ina huzuiwa British ten Manipur hin lo wa kuna Christian sakho hin zo budan chu ki chi ten ki mon hi chule ichi akon ki modo dung zuin KUKITE hi Indian history tabunga milui pe in hi wa Hiche Manipura hi Mahabharata khanga pana ihung ko pem pan hi uchu ki chi ten ki mon hi ichi a hi agang thei pe na Kuki thinglang mi te hi Khangloi pi a kuna hung khu pem hiudan hung ki khol chila hung ki sei do hi ani na Buddhist lekhabu a Kuki kiti tu che hung ki patdan ki modo ho ichi pen hi Buddhist lekhabu ki modo ho la a ki chi pen ta le ta san ta Khangloi Thusim chu Taranath History of Buddhism in India kiti biksu Taranath in ahin sut lekhabu achun kichi iten ki mon hi Hiche biksu ki dipa hi 16th century khanga Buddhist scholar Minthang ta khat ahin Hiche lekhabu ahin sut hi motilar banar sai publisher in publish ahin bol hi
hichi lekhabu achun KUKITE THUSIM le HAWKIP'Z danu chu chapter khat sunga atum ben ki chi ten ki sunin hi chukile Taranath nin hichi lekhabu achun Kuki kiti tribe thingthang mi ho hi Bengal Burma ki ka thingthang gama Imperial Asoka lengbai pu lai 13th century BC khanglai pachun ana ko pem pan o hitai tin na zin hi chule chia ko na hin British ten Kuki kiti hi Kuki a ko na ahin la son o hiding hi chuban zomin mong Taranath nin Kuki ho hi Buddhist so gutta hi ve tin jong an sune ichi lekhabu chapter 39 sung chun Kuki mi te to simbo chu akisunin chule ichi chapter sunga chun KUKITE gamgi chu solama rakhan region chan a hi chu ki cheten phot chen na kimun chule masanga pat tuni chan gen chong manipur thingthang kama icheng jing ovin hi Taranath nin Buddhist viharas tampi hichi kama hin millennium hi lo le historic khanga pana ana cheng ve tin chong Manipur historian professor Gangome Kabui chun ana sunin hi athumna Tripura a silver plate aphot chetna na sata akimu hiti chun Tripura a silver plate ni zen akimu hichi achun Kuki thingthang mi te chu kichi den an kimin phan hi hichi hol a pans khandang ka plate khat 641 AD gi zena lui khat zong akimu kinin hi chukile dangka plate na akimu dung zuin hankula Kukis kiti hon solama Brahmin holam kai mi nga koma gampheng ana pevin chule ten kori Kuki ti hon hichi muna chun lo na lo una hi hichi aphot chit na khat chu hi le tu gen Tripura hanukula Kuki kiti hole ten kori Kuki kiti ho hi tu gen solam Tripura a khopem jing na lai bin hi abana dang ka plet khat 1194 AD khanglaya ahung umpan hidingai kin chat ta khat chu akimuki nin hichi copper plate na chun mitila kiti solama langla kiti munaum KUKITE tamnamin manukula Arizona kun Brahmin hung ho chu kokyon gam na pi idanu chu aphot chin na kimuki nin hi hichi langla thingthang kiti hi tu khanga Manipura langgol thingthang kiti chu hetai hichi dangka plena kon hin KUKITE hi 7th century le 12th century khanga pat an pandan chu kichi ten phot chen na kimuki nin hi alina Tripura Rajmala KUKITE THUSIM ki mudan Tripura Rajmala kiti ahin non-east Indian Pompi THUSIM hi kichi ta la ta san thei doltan akisunin hi hichi achun 2 millennia ziana pat Khangloi THUSIM ki sutna bana Tripura leng 145 an ho THUSIM song kichi tan akisunin hi chuki le hichi Rajmala hin KUKITE hin detta Lord Shiva nu ana zuyun chule Lord Shiva jing zong lungki tu ten an ho khom jive ti zong akimuki nin hi chukit le 47 channa Tripura lengpa subrai trilo chanin lengwai apu la yang chu Kuki tribe ho anakimin phovin hi chule leng subrain hidambam lengam tu akachar ana to pha azung chun pathin lungthlai na kin gut na bolin hi che chun Kuki helo le Kirat tribe hin kelhan do na dingin kan tha ding kan cha na to don lengpa chu ani kithopi ubin hi hichi Tripura lengpa Trilochan lengwai pu khangchu 7th century hilo le 8th century BC khanglai hung hidin ta san omin abangin hichi sanga hi naizon liding in zong ta san na nei kidovin hi THUSIM dang khat chu a hi kille leng dania manikya vai pu lai 15th century khanglai chun KUKITE hi Lord Shiva ho gutta an hi vetin an ki sunin hi chule chi THUSIM bu hin KUKITE Lord Shiva an ho gut zeun Lord Shiva in phatte na boun an house le ovin sana lekhu kilai do abang jeng ovin hi ichi akon het do theita khat chu hile dania manikya lengpa atupa achanu jipa opa kalau namakin alam lokta a Shiva ho na song anugu do ji chun solam langin asol mangin hizo chun aman hichilai sung chu kom kuwa na betel leaf chun achun in box khat nen a heng tup selin dania manikya lengpa henga din ana thot do in hinla hichilai sung chu lam kan again na kehelobin buksunga kon chun acham chamin amangin aum ji na mong KUKITE lai ho na ho bu sung chu ka ge gi tan hi hichi thil su akipat hin KUKITE hi muntam pin Kirat tin anaki hatan hi chule Tripura Rajmala in zong hichi thinglang mi te hi min ni in anamin vo in hichi chu Kuki le Kirat hi hichi Kirat kiti hi Mahabharata adia apoi mota akha hin hi Kirata rizuni hamkiti Mahakavi Bharavi in 6th century a anaji THUSIM khana chun Kiratas kiti ho hi gamleng ai lo le mountain hunter hi tin na sen hi ichi
thinglang gam leng ti akimin von hin KUKITE mi hi na to agi to la in hi anga na Manipur lengte in sung khang thu chai tharol kumbaba lengte tu sim hola Manipur lengte tu sim hi agi chi selin chuna bana kumzabi izan ham khana thil su ho zong ki chi selin agi sen hi hichi tu sim bu hi agam mi hon chai tharol tin heaven hi tule apot chet na di ta khat ki mu chu hi le hichi ko ki ho hi Manipur gam sunga British te hong masanga anoko sa hi ta veti mu do le head do in omin chai tharol in avel velin thingla mi tribe izan ham khat ana leng vai pu sungwa kum chum che in anamin pha e ama sa pena min pha na ki mu na chu 1467 kum hin hichi achun thingla mi te tribe izan ham khat mola acheng ve hichi chu kyang chin tin akimin vo ve chule 1508 kumin chung thingla mi mola che ho chu kong sai tin na kimin voin hichi se helovin kumzabi 15th century lai chun ingfa thanglam sanga mol ho to achorchan purtikiti khu kong sai hills tin aneki he ahilo aneki zin hi ga he the ta khat chun aneki seidung chuin kong sai to chin hi Kuki sunga zat khat hin hichin apho chit chu kumzabi 15th century lai apana thinglang kama Kuki na cheng ta ve ti hi hichi chai tharul hi tu aman po lengte apule pa tevin anasut hi Kuki mi te chunga thangphung campaign amunza chum le pha chuma ana bolji win hi ga he the khat chu 1734 kuma mangtai tang campaign 1786 kuma Kongsai Hills campaign 1789 kuma Kumar Saiton Hills campaign ti ho hi ana bol u he the ho chu hi hichi tailo adang tamta zomin chule hichi campaign ho hi Kuki nam sunga tribe chum ho do dal na ana bol jiu khara hi heading khat chu British te hi 19th century kim lai ta 1835 to 1840 ke ka sunga hi Manipur hung wa vai hin hobo hin British te hin KUKITE hi ichilai muna na tun do hi le mail he lengten koi do na a campaign ho chu ana bol jiu he dem Thusim ho hi kumsom masang velin ha khelin hung ki khelin thilui ho le lekha zol lui tampi hung ki somangin abang chu ki susin Kuki namsung tribe chum ho no do na thei thilgo na humin KUKITE hi galzam mi gama pat hung lut maljin Myanmar pat hung kondo tin e sevin chule thuta ho a im mangwin Thusim di login asim thuvin e ho do na mangwin hi a hi wangin tua cheng thil le lo lekhabului ho evele phochet na tamta ine na lai ve hichu KUKITE hi melina thumdi chatzen hi Manipur thinglanga maina chen o hin hizi chun meli hon galzam gam choma pan hung pem dut holgam mi maljin e tiu hi zo tu se helowa khandan di lo ta kha zo hi kinen hi chiban zo min zong Kuki ho hi lot siwan nung zui kha zo hi kilevin hi izi hin Kuki ho hi Mahabharata mangsa Kirats kiti ho chu EIMI theo hi lalo so pete hichi tu sim hi pate cha evelle malaya pule paten do en ho wa sampi ho an ho wa a akang na thawa adam mo ting ule ki thoi jiwa houding deina maltong ho le sampi ho an ho hi pate cha evena ite ka le malaya hindu le buddhism in zui diudan chu ta asana len ta omil hi a hindu hin British te akunin Christian sa khuzo izu hi taven izi echun pathin tailo nampi lungtum imo sona di umpoi izi echun pathin lambe lu hiutin pathin to pangkhom hiutin hilewhen galzo na chu e ho a hi izi echun ho thu chang thu aki hian po hitin kidem po hitin kiske sei sit na pai thlau hitin lungkhat tha khanin ban tha je khom ta hite ai le chu sima ko na nangman itabong lungyal na neyam na lungyal dan chu hin comment in nang chule koi tabong he chen be no mum le Buddhist so Lekhasut India na lekhabului Taranath kiti lekhabu chu nanasim the u hi a hi le tun thusim chu hi chan hin cha u hiutin hi chi thusim le do a in kithopi nunga Mamin Chongloi to golang Kaiminthang Lhouvum chunga Kipathu na sata kain phongin chole sopi ule naw ka channel subscribe e bol pi a like share le comment in bol pi zo si chunga Kipathu kain phong ki ne pakai pathinin Kuki nampi phathei bu hen lang ilung tu bu e mul su sa hen